gentlemen, ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Well, kumusta kayo manen, Aso Kimi? Naimbag nga oras yung amin nga awan labas. Ala sige, kas iti sigod adi pa'y metlaan nagbaliw at to'y manen ti maysa nga istorya nga income ipaay kada kayo. Ket siyempre, istorya ana daw manipod iti dinto ag kupas apadas ken pakasaritaan to'y kakaysuna. Dawanin nung labida tayo anay Kapitan Enteng. Ay, sardaman. Nag-aawid ang dagiti imay anak kilamay pare. Iso nga agawid tamatay. Anya, sardamay. Ay, madamdama. Agin nagawan ti lawag kansip ngat pare. Man ano ko ma. Andamot silaw ta. Sa awan kuryente da dito. Dan na isolsolinit namin na lugar. Anya ko man ta. Ay, nakabutbutay. Ang mga nodal alya iti dahalan tang agawid pare. Naa. Iso maturog ta dito yan. Yay. Inton bigatan nga agawid ta. Kalpasan ti tabon pare. Naa. Mala, maturog ta. Just kay. Kaya ko ti mapanumis mo di tarwar. Mabutengak mate. Sa pa'y nakamasayag di ta aking babaakad sa aran ti bangkay tinatay amalamlamayan. Unay magtay ni parinteng ta nagpigsa ti urok na. Ringit man kiday. Parinteng. Pare. Agiring ka. Apayaya. Kaya't ko ti rumor pare. Kadwa enak man. Tamapanak umis ba? Anya. Unay matan. Mabuti nga ron iti alalya pare. Nang runa kit awan kuryente. Nakasipsip ngat pare. Dak kayat. Ha? Istorbo ka iti pan naturog ko. Alalya lang, kabutang ma. No di ka kitakrot. Na. Iturturod ko man langan ti mapal. Maray, umayak man makiturog dito'y balaya. Ha? Apay, maritoyang. Ay, jak nga rod mauray ni Badong nga agawid, Maray. Mabuti nga ka maturog asisyak ijay balaymay. Nagkuyog damat ka ni Enteng anapan nakilamay ijay purok an ay solsolinag. Di mo amo day taya. Amo, iso nga rod ang mabuti nga iti alalya jay natay. Amo kaya no umay nakit di alalyaan ijay balaymay. Ay, sumardeng ka man marituyang. Anyang alalya, padam atao ti rumbang akabuteng mo. Tamabalin adang ran na ka. Saan kat adagita alalya nga ibagbagam. Ay, pangaasim ka di, Maray. Makiturog ak dito'y balayaw. Alawanan. Awan dakas na. Ay kayat ko tawan nga ron ni Enteng. Maturog dan samot ka ni pari Badong ijay. Ay na, ay na, thank you, Maray, thank you. Just kaya parinting ay. Kain tuloy na tinaturog. Sapay magagara na karumwar. Just kaya talaga. Amo kaon. Ada dito'y abay tiri daw ti botas ni parinteng. Iso pa'y madaramatek. Ayan ti pampanunutan, mapangaramatan iti butas ko, Ha? Ay, tasilaw mo pare. Makasisirap. Di mo kunain apagbalinam nga rinulat ti butas ka. Ay, saan mo't pare? Di ka man agundi di. Nakita tupay. Mabit lang, takadwaan ka lang agad. Agyaman nagparinting Takinaduan nak itay anapan imis ba? Ewan. Tama din sa ti pampanunutom itay iti butas ko. Ay na, maraming namamatay sa maling akala pare. Usar kumatibutas mo pare. Ta nakapitpitak itirwar. Sika, may negatibo ti aday ti panunot mo pare. You are polluting my innocent mind pare. Enteng,
Apay adi mo imbaga ang maturog kayo gayam itinapanan yaw. Plano kaya ti maturog at saan? Na, apay nga rod ngay? Kagawit kami kumaiti kamalaman. Ang naturog kami, tamabutang ni pare badong iti alalya. Anya? Ay, badong, badong! Ay, alyay tiri daw! Ay, badong! Umay ka! Ay, Alalya ko na. Ay, na! Ay na. Nya teramidin na to yan. Alalya laki di dahi tinatay. Ay, mabutay nga kamangilok at itiridaw to yan. Sakay daw, ito pa daw. Ha? Lukat yung kumatiri daw. Ay, Sakay daw, itataba daw. Sa anak nga lalya. Ay, salbag kamot ko araw. Impagarop milhaki din no may sakay tayo nga alalya. ay, un nga rod Naimpaglakit dahin ta sa anak-anak atake iti puso. Oy, yan, adayo na mo ta. Di pa ikat nakabasol ako na di na oras. Anya nga minti umay mo ibagaya. Umayak ag sulisate iti bagas. Para itinatayan. No da bagas yaw, mangted kaya uray may sakilaw. Anya? Apay, asino man ang tinatayaya? Nila kay piso, tataba daw. Naimbag nga oras yaw. Patgag nga ama, ina, kakabsat, apok, anak ko da. Umayak makipagladingit. Iti ipupusay ti kabsat tayo ani pisaw. Kas makita, ano dagiti imay adyak am-amaw. Iso adawatag nga umasidig kayo pa. Tayo rugi tayo basit ti programa tayo. Wan paray! Alain tayo dito agundaway. Nga giindam mo. Kabayatan ti lamay. Agiindam mo tayo. Nang runa, kadagiti masaknan, akakabagyan, kakalugaran, kain kabsat ni pare pisaw. At damala na sulisit mo abagas kadagiti karuba, kwaraw. Anda, kagawad. Day tama na Nay, umabot sa matin amay sa kaban. May sakabanday tan. Ay, nabanuga ka ng ibaklay. Adtoy, mangtedak mat iti maisa kilo abagas. Inayon mo dita. Kalpasan na, ipan mo itayan tinatayan. Nagpamirinda ka pa yung kagawad. Nabambanuga kaon. Anya? Uray day tanto mati maitulong mo kanya ako na. Tapno pumigsa ka mga wit iti nasulisit ko abagas. Alaman laangan. Dahil talang tinasulisit mo abagas ko araw. Ay, hindi yung man laang-laangan day tawi. Nabambanuga ka ng ibaklay. Ha? Ompay ko na yung umaidak tulungan, mate. Anya ngay nga rod. Kasi kati baro. Ama ko na. Kumpara kada kami kani pare badong. Lakay kami. Sungagan anus ka. Ay. Ibati mo day ta. Tayong katumulong kadagiti padam babaro nga agluto. Wait. Sige, Angkyle. Panawan kayo pa nga rod di tawi. Yapan kumutan day ito yung bagas, ije paglutuan may. Ay na, nangaw kinasutil gayam nila kay piso iday pare. Uwin, tako na tayo may sa nagistorya. Nukumaro, ti kinaangaw na. Katlukwan na tipada na atao. Ha? Kasla sumsum garmitin dagiti dot ko pare. Apay manan? Sigurado laki day. Akas tamit ti alalyan nila kay piso pare. Naangaw. Alalya manan asasawam mo. Ay, pangasim pare inting Di nakibat-bati dito'y balay tinatayan. Ibagam no agawid ka. Tagkuyog tan nga agawid pare. Uwin, amok mabutang ka ngamin iti alalya. Pare intay. Ay na, mabut-butoy nga pare. Agyan ka man pa iti malikodak. Tasyak tumuno na. Ay, naglawaan da ito kalsada apag naanta. Umay kakit din. Ay, di ta kakanigid, dito yakmat kanawan. Ay, Naapo. kas lang amin sumursurot iti malikodak pare. Just ki kamit. Butang kamanin. Agtago ti aso. Asus. Ay, tumaraytan pare. Ay, alalya! Endeng,
Simangpet kayo nga agpaiso. Ngam apay nga itagdardara mo tanday tamuging mo. Nabanggak nga ron ti poste igid ti kalsada. Kastoy nay, maribanang. Adda itay tinadlaw ko, akas laalalya sumursurot ka na kamay. Anay. Pagamuan, bigla nagtaguob di asaw. Timaraya ko na. Iso na jay. Timaray mo ni parinteng. Kag na idong parti muging na itimay sa apostay. Ay, nayain. Huston pare. Ato ti flashlight. Agawid ka mutan iji balayaw. Nay. Ay. Saan na pare? Pangasay, inton bigata ko nga gawid pare. Kas makita mait, nakasipsip nga gitarwar. Kit, mabuti nga kiti alalya pare. Sana bale, nga oray dituyak datarin ang maturog. Basta di nakparwarin pare. Ay, mabuti nga ka talaga pare. Maasi ka. Nagyaman na kada kayaw parinteng. Maribanang. Tapi naturog dak iti may sa arabi dito'y balayaw. Agpakada akaw, masapa nga agawid. Ay sige lang pare badong. Ay, kunak no agkapi pay ni pare badong. Di namot kayat. Payamon. Agkapinto inton sumangpet iji balay da. Ay, masurunak no kakuyog ko ta nagtakrot. Natakrot gayam Numuna, tamaalam mo ti umisem-isem. Nagkuyog kamay. Grabe mo't ngamin ti kinatakrot ni pare badong. Agpada kayo kit di atakrot Yay. Daman tao ajak pulos kayat akakuyog ni pare badong dayjay. Kuwarab. Uray siya mo tanggal. Nagasam ngay dayta. Iso saan anasayat ni pare badong no kakuyog mo? Uray siya mo ta. Liklikak mo ti makikuyog iti kas kinitata ba daw. Ama nagbutbutang iti alalya. Masurunak. Sapay umisem-isem. Anya? Unbit. Nagtakrot at talaga da dya tao. Gusto ti kunayo ang gail. Iso amanipo dita. Diya kon makikuyog kinitata ba daw. Di ka mapan makipumpawn ba daw? Ay saanay, jak kayatan timapan. Mabuti nga tuyang. Nang runak at liklikan nakmitin ita ni parinteng. Di mang sapol kan iti sabali akaduam amapan kan agsublay. Tirigat na, uray dagiti daduma akalugaran tayaw. Kat liklikan dakmiteng. Nang runak hindi kwaraw. Umas asidagak pailaeng, umadadayaw. Anya? Iso ajak kayat timapantuyang. Tawan tumot lang mayat akumuyo kanya. Iso adituya kung balay ng agkukaw. Kat bantayan na, ha? Ha! Kapitan, parikot ko ni Badong ka. Nga may hindi namat kayatan tirumwar tamabuteng kano iti alalya nila kay Pisaw. Jay laag kukukutan ter-aramiden na. Ay. Apay na. Ay, por Diyos, por santo mat daytan. Anya ngay teramida, kapitan. Tulungan da ka. Ay, gure ka. Ada amok maray. Pakinggan mo at ibabag ako. Ha? Nuawan ti mayat amakikuyog ken ka. Ala siya kun ti kaduam amapan. Papananta. Iti ayan ti minatayan mapantamot makipumpawn. Narigat mat no awan ta nga agasawa nga agparang ijay ket kalugaran tayaw nila kay Pisaw. Sabagay, husto ka, tuya. Ala, agsukat ka nga rudan tamapantan. Ibisok ka, ti abuloy ko akwarta kinila kay Pisaw. Inakaw. Ay, aguray ka ba daw? Di ka pa'y pumanaw taad aramiden ta. Anya ti aramiden ta? Umay ka, taprosan ta ti rupa ti bangkay nila kay Pisa. What? Wun, tapno maikat ti panagbutbuteng mo kenkwana. Istay ti al-alyana, no addaman. Anya? Awan kas iti padasen ta, no kayat mo ti agbalin anaturud. Ha? Agbalin anaturay? Ay, kayat ko atuyang. Iturturud ko man nga raw. Aprusak ti rupa na, tuyang.
Ay! Naturedak itan, parinteng. Na, Awan kabutang ko itan nga lalya. na. Himala ah. Hmm. Puno ka di data sinabi mo, pare. Pudno pare. Aginagaw tilawag kinsip ngayt, ipakitak ita asa anak ang mabutang amag na dita kalsada. Eh, Imayak, takayat ko ti agsurikin ka pare. Gapo iti napasamak idi dita kalsada. ah, Sana balay, manipod ita. Natureda kaon pare. aha. Uray liklikan dak, kundi dak kadwain, makawaya sa kaon ngagmay maysa. Na, ay, di ka agaw awet, tadaal alya, pare. Ang mga no kamatid na ka. Ay, mapanakon pare. Da- Uray awan silaw ka. Ay, yay. Na, napanmot ngagpaisang. Uray na sipngot pa ilay. Ay, sus. It works. Mayat gayam tin suraw. Eh, naturan itan ni pare ba daw? Ay, tatabadong. Unay kat ngaminan ti kinatakrot mo, aya. Ala, sapay la ko ma, taag tuloyan ti kinaturad mo. Ala, sige. Ditang tinagipusan ti sabalipay nga istorya. Ana daw manipod iti dinto agkupas apadas ti kakaysona. Dawanin ng labida tayo, aray. Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Jonalyn Menzi Carinyo. Ken iti direksyon Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. May sapay asagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito'y nga estasyon. Ayaman kami, iti ingkay panagdangag.